Yang cabai ni sudah sedikit. Makan ke Bali tu. Layu. Penyuluh agama ni kok. Lagi penyuluh bahasa Bali ni Pak. Kok penyuluh agama? Sing tu kalangan Pak ya. Nggih. Kan api? Yang asli Blakio. Enten nanti merabian tiang ke pintu manis. Oh. Temani satro ni Bapak berak mana keling ngarani lagi. Wentan sani mangkin kebawa sang sastra babat Brahmana keling. Wajar kau tianir sang yang kawi suara Kebawa sampun kelontra maka direng kau suara anu ke berak manu sangkeng jambu dui pula Wentan cerita Brahmana sakit jawi duit Mangosramu maring jagat kaling tidak mangesrama ring jagat galing berarti sang yang bajerus tahu mawiwit tidak saking kawi suara Kesah sangking jagat kalinga mangal maring lembah kiri bermo. Kesah tidak saking jagat kalinga mesti kena pucat gunung Bromo. Sang berak manu nganggo aku susanan sangkemuni Tidak seorang Brahmana langganan pisan sesanang sa peragayaan suci. Katibyo papasukiro Brahmana kelinga Kalau dah antuk pesengan itu Brahmana keling. Biasa kira sang Brahmana keling saking jagat kalinga Kesah hidup Brahmana keling kowe saking jagat kalingga menyujur lemah Bromo sang kaning maring jagat kalinga anu perang sepuluh Jam setengah. sang Ya lu mencet sih nama jalan. Ya lu ya sang kaning ring jagat kalingga wendan perang ten rereno Oh ngomong ada nih. anu muasang Brahmana keling ang hidup nangun kapula kalau punika wendan kayun hidup sang Brahmana keling jago mangun dapur tanah pangan suen lawas nian nangun kapula
ide sang Brahmana kan jeung rayunan selama ide nangun dapur Jari tangan kancet sireu lamun ieu panugrahan sakti wa kajeulah Kabang ide sang Brahmana ngamulihang panugrahan sakti wa bajreun Terus ada kalau kertas semuanya. Res ampuni wendon panu mayun Anu puara kiri yang utusan mari ciri bermu hati bering berak mana selingkuh. Laris wendon pawisik saking ide yang pasupati ring Gunung Bromo majang ring ide sang Brahmana keling Sigereng berak mana lumampak maring bali dui pula. Muang dah ide sang Brahmana keling lunga ke jagat Bali. Apa tulung sekeris anak kapenu dalam waktu rengong aning jagat Bali dui pula. Wah, pitulung ring semedon ide dalam waktu renggong ring Bali. Sawitane jagat Bali sedang kekening kemeranan bumi. Kuentunan ring jagat Bali. Kuentun kekening kemeranan bumi. Telas karemuan warak yang ngingkiri beremu dan itu berak mana telinga. Sampun kepirang pemupus ide sang yang giri Bromo ring ide berak mana telinga. Sigerang selaju sireng lumampak mengalih jagat Bali. Raris niles ide sang Brahmana memargi ke jagat Bali. Wajar telah sang Brahmana keling anak pak lemah maring Bali. Margen ide Brahmana keling fungsi Bali. Nganutin ke margen ide Brahmana keling sampun wetan ring jagat Bali. Mengamet Bali tengah walaupun cuci lampak iru sering markan iru menyuluki ikan wanita. Margen ide Brahmana keling fungsi Bali nganutin margen ide resi markan ieu ngalingkangin alas wayah Kocaran sang Brahmana keling datang aning peraju mandalu gel-gelan. cerita yang mungkin
ida sang Brahmana klik wenten mari gel-gel pura dan ketemu di kanang dalam waktu rengo aneh peracuman dalam dados dan kepanggilin ida dalam waktu renggong ringgel-gel pura antuk ida Brahmana klik dalam waktu rengung aning kayangan besake bukan nilulah antukan ide dalam waktu rengung wenten ring wawidangan pura besake Siguro ang kinakan ikang yatnyo nang lok meranan ba? Rasang mangkin umargin ide Brahmana kling sampun rau ring wawidangan besake kekahanan yang paling pulino sedekah kening kemeranan kewentenan jagat pemekas jagat Bali nih kening kemeranan bumi Minang udah ada. daging sawah tegak beras kabeh dening meranung daging sawah ketegalan beras sami oleh meranani sarwa tumuhu kesang kering sasak mangga tan sido waras dening usadunga Kalian apa ya? suara mantikip turun ring-ring sabjak merana melalai dan meresidang munahan kantuk dosa Kalian Kanutan katemunan aning parajo laju sireng para pada kelingga ring dan jowen dan kepanggilin wangi aduk tidak Brahmana keling raris Bapak aning periangan besake Jok nyumujuk ide ngungsi periangan besake Ojok tersiru Brahmana keling Bos datang aning ancakang perayangan besake rasang kewen tenang ide Brahmana keling buwen keling ancakang pura besake tersiru Brahmana mengatomi ma bener kahanani jagat Bali ning merano mau kesiap yukti dengan tenang saya waktu pisan jagat Bali nih terkena kering sap-sap merana Milatan sang Brahmana kue pamidaru laju tersiru sang Brahmana amitu aning pamidaru
Apa sedang aning sira dalem watu engong. Mungkin ide sang Brahman keling nyuri ane nak medek anda matur ring ide dalam watu renggong santukan semedon ide raut sane mau kesengan Brahman keling Medang đúng medang. Medang đúng. Medang đúng. Bang.